Makofi mazuri kwa jina la Yesu. Amen. Sijui ni nani amesema muache kawaya, lakini isawa tu, isawa tu. Ninawaelewa tu, mnatakaka kututesa alafu mnatuacha tumehang. Sawa tu. Thank you very much. God bless you. How are you? Mmekula lunch? Mimi sijakula. Kwa hivyo tukimaliza ibada pesa ya raji mwekelee. Mimi sijakula. Si ndio? Si mnajua sijakula. Thank you very much. Salimia mwenzako, msalimie tu mwenzako, mwambie karibu kwa ibada ya jioni. Ile ya asubuhi haikuwa ibada. Nipatie Wamaru. Noe koiga nani ya dhauti? Gara hai. Nani? Nenda huko usaidie kupata sio sauti mzuri. Nipatie hai kidogo, imebalance kidogo. Mlinitesa asubuhi sana. My father, how are you? Karibu salimia. You may be seated. You may be seated. Poleni sana. Nimewasahau na salimia tu watu. Dakika moja tu mbili. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kuwa mahali hapa na mimi niko nyumbani. Mmebarikiwa sana. Mlifurahi. Kesha mlifanya. Kesha tulikuwa na kesha hapa tukafurahia, tukasikia mzuri. Waambie wasikie Kewaru, wasikilize Kewaru. Nawaambia wale ambao mkupatikana. Tulikuwa na kesha mzuri. Waendelee kulala. Na tunasema tunaamuka. Maana wakati umefika Yesu anajenga kanisa lake. What were we unveiling? We are unveiling the registered heavenly church. Heavenly church. Na kesho apostle nimepata simu. The Kenya Christian Police Association wako hapa in Folojinipo. Hapa kuanzia saa 10. Kuanzia saa 10 tuko hapa. Tubumurushe. Si ulisema tuko nyumbani? Kenya Christian Police Association. Wow. Kenya Police Christian Association. Ngoja. Ngoja. Najua hawa watu wamenisumbua. Ni kichwa gumu. Umesikia? Hawa ni kichwa gumu, hawasikiangi. Sasa ni nani wanakuja? Kenya Christian Police Association. Wale walikuwa wananishika. Eti tutahubiri na wao. Na maybe mmoja wao ni wale mmoja aliweka risasi moja ilipita hapa. Imagine watakuwa hapa kesho saa 10. Sasa angeni. Na leo wamepiga simu kuconfirm. Wanakuja. Wakaniuliza si meeting iko. Je, tukuje tumevaa uniform? Nikamwambia kujeni. Wakuje. Tutakuja kumini kujeni hapa tumwabudu Bwana. Na wakuje na nduthi. Na tuombe. Wakuje na nduthi kilia. We are on course. Tumeshika mji hatujashika.
Tumeshika mji hatujashika? Tumeshika. Tumekamata. Polisi wamekuja. The next time Ruto mwenyewe ataka hapa. Kesho kama tumekamata KDF yake. Joshua chapter number 6, chapter number 7, chapter number 8, chapter number 9. Joshua akaambiwa nenda Ai. Nenda Gibeoni. Nenda wapi? Ai. Na nenda Gibeoni. Akaambiwa fika Gibeoni akamate mudhamaki. Akate kichwa awekelee kwa mti. Joshua aliambiwa si mimi. Sikusema wewe shika mtu hapo watakumaliza hao. Umeongea Biblia. Nimeongea mambo ya Biblia. Ndio. Uko hai na hapa ni Nairobi. Na hapa ni Nairobi. Sasa unataka kusemaje kama ni Nairobi? Nilikuwa nasema unataka kumaanisha nini? Sawa, ni Nairobi so. Hiyo. Oh, thank you. Thank you. Tuko na Bwana Maru. Umeiba vizuri. Wasali wabia wewe ni nani? Na wabire uiba ile yako ile wanakujua. Unajua umeiba ya kikapa ya Waruya ya nini? Wabie ile wanajua, ile wanakujua nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwekee ile yake. Weka ungokira uguo. Wekira haraka. Tumeenda yako itatusumbua na YouTube. Yako itatusumbua na YouTube. Haiwezi tusumbua. Kwa sababu sura ni yako. Wataona sura. Yes. Okay. Itatusumbua. Tunaweza imba live. Acheze na keyboard. Cheza na keyboard. Unaijua? Hebu imba kidogo asikie. Atakamata ki E. Kamata ki E. Ki na E. Umekamata? Mwathani wakwa ngũkĩrogwo ndirenda uge ngũkĩrogwo mbara nene ngũkĩrogwo kuona nĩ wega ili mwathani wakwa ngũkĩrogwo ndirenda uge ngũkĩrogwo mbara nene ngũkĩrogwo kuona nĩ wega ngũkĩrogwo. Hata kama umeshikanishwa na guru, hebu jaribu sana ujiachanishe na guru. Hata kama umeshikanishwa na guru, jaribu sana ujiachanishe na guru. Haya, juu. Haya, niangalia hapa. Mikono juu. Juu kabisa. Kama hujaweka kitu kwa ngũkĩrogwo ndirenda uge ngũkĩrogwo mbara nene ngũkĩrogwo kuona nĩ wega ngũkĩsema mwathani wakwa ngũkĩrogwo ndirenda uge ngũkĩrogwo mbara nene ngũkĩrogwo kuona nĩ wega ngũkĩrogwo ni mathĩna moka
kumenya wega inumirire taberume ate ona magoka mega kanamo enibanyutame katoma maro nyunage marugo nanewe. Otoria gwatarie kiambĩrĩria noria gũtariĩ rĩu noria gũgakorwo hĩndĩ ciothe tene na tene. Amen. Nao Catholic muga gururia Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tarehe kana kaka niko kaka no uruge na githe ndwendete kuruga ndugaga ndari nako kana kaka nakumbuka ule mtoto alikuwa na analeta shida hapa zamani, wale walikuwa zamani watoto kasichana kutoka na huko Nyeri Mokoroine. Nikambia mama yake alikuwa amekuja kwa sababu ya mtoto, nikambia lakini wewe umebeba kitu kwa tumbo yako. Akasema hapana, haijaingia. Nikamwambia uko na kijana, uko na mfulana ndani yako. Akaniambia hapana, sina. Nikamwambia uko nayo. Mimi nimekuja uniombee, mawasimu ziko kwangu. Nikamwambia si mawasimu, ni mtoto wako kwa tumbo. Ndio huyu. A baby boy. Mtu anakuja kuombewa wasimu na mimi namwambia ni mtoto. Yeye hajui yako na mtoto. Hajui. Ukamwambia good. Geta kwa tia. Tigata itasi, geta kwa tia. Kanyi. Kai? Kanyi. Ndio kwa nifameti huko. Yeah. Kanyi. Ogiratura matuko maigi. Ogirora thimu. Ogirora therema. Amen. Thina waku nĩ wathira? Amen. Thank you. Confirmed Kanyi. Thank you. Kogithie koge na makai meri. Tareke nyambe ndegaikie kindu. Gĩkĩ nĩ gĩtonga. Kare moko maya. No. Kanyitĩre gũkũ. Kanyitĩre tondũ ĩno nĩ noti ndũĩ kũrĩa gereire. Kanyitĩre kũu. Mwathani agocwo. Geuza hii angalie hipi amaire. Monitor ndizo ziko na shida Henry. Monitor nitengenezwe monitor zikuwe mzuri ndio nisichoke sana. Sitaki kuchukua muda mrefu. Tumechukua muda mrefu tukifanya. Mumeona igokona venye inafanyagwa? Did you see? Did you know that? Did you know that? Nyinyi ni watu wa miracle seekers. You don't concentrate to understand the altar. Munataka ka miracle aliyokiugo geke kemwe. Hello. You need to understand the process towards that word. Umeona huyu nimemshika tu. Yeye alikuwa anafikiria mambo mengine. Alikuwa anafikiria nitachukua mguu mmoja niwekelee, mkono mwingine niwekelee, kichwa niwekelee. Hapana. Kuna kitu nilikuwa nataka ikuwe registered in the spiritual realm. Jina ndio ilikuwa shida kati ya wewe na wewe. Jina ndio shida. Si ndio? Na sasa wewe umesimama na jina hii na huyu amesimama na jina hii kwa sababu huyu amewekwa pressure. Na wewe uko na pressure yako kama mama. Sasa jina hilo lisema. Sasa huyu si ameisema. Nini kingine?
Kile kanya mode yake. Simeni nilikuwa najua maneno yenu. Sasa hiyo ndio unamaliza tu haraka haraka. Usio mambo mengi ati baba tunakuwaka. Hiyo ni sarakasi. Do what God has told you, ikini wachana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why nilitaka muone how madhabahu, yani altar inainuliwa kwa namna gani ya kitaifa. Altar hainuliwa na hiyo tu pesa tonu mnaletage hapa. It is not about money. It is about worshiping with all that belongs to you. Unasikia? Una worship with all that belongs to you. We don't go to worship alone. Alone you are single. You have no affiliation. Umeacha mali zako nyumbani, umekuja kutafuta Mungu ukiwa peke yako aje. Hizi mali zako ulibarikiwa. Kitabu ya Deuteronomy 28, kan nifungulie tu Deuteronomy 28 nisome haraka haraka. Deuteronomy 28 ndio uelewe, when you are going to worship, you worship with all that belongs to you. Ukikuja kanisani, wacha kukuja wewe peke yako. Kuja na watoto wako. Na kama hawakuji, chukua picha zao kuja. Ukilala hapa, lala na watoto wako hapa. Lala na ng'ombe zako hapa. Lala na mbuzi zako hapa. Lala na shamba yako hapa. You worship with your belongings. Unazileta kwenye ibada ndio upate kubarikiwa. Kwanza gutoka niwe urathimeirwo wira wa moko mariku. Wagitiga indo ciria cia moko maka wagitiga ni musheneke. Kama kubarikiwa, unabarikiwa kazi ya mikono yako. Hiyo vitu umetapata na mikono yako, mbona umeziwacha nyumbani? Kuja nazo ndio worship pamoja, maana they are part of the success that God has brought to your life. Inasema and it shall come to pass, 28 from verse 1, Deuteronomy. It shall come to pass that. Ni gani hii? Isi King James. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above the nations of earth. If you do what? That is the first sacrifice you give to God. If you fully obey the voice of God and carefully, not only obeying, but carefully following all his commands. Carefully. Yes, you can obey and you carelessly follow. Bwana Yesu asifiwe sana. You can be a Christian but a failure. A Christian, you can amunabii lakini hausikii Mungu anakuambia ufanye nini. Wewe ni kichwa gumu. Unaweza kuwa pastor but you are rogue. You can be an interpreter of dhiomi. Dhiomi na Kiswahili zinasemaje? Ni tongues. Tongues, ndimi ni tongues. Ndio. You can be so highly anointed but disobedient. So you being anointed does not qualify you to tap the blessings of heaven. But wacha kutoa baba, wacha haraka baba. Ai, niki we. Todhi hau hage. The Lord your God will set you high. All these things. What? Soma. All blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. They will accompany you. So wherever you go, they accompany you. Wherever you go, they walk with you. Mbuzi zako zinatembea na wewe. Ng'ombe zako zinatembea na wewe. Kila kitu ambacho unakihitaji, ambacho Mungu amekupatia, will be blessed. You will be blessed in the city and blessed in the country. Sasa kama wewe umetoka country, nyumba ya matope, ukakuja kuishi nyumba ya matope Nairobi, you got no blessings. You are not in Nairobi. You are still in the village. Kama ulitoka nyumba ya matope kule kijiji ukakuja kuishi nyumba ya mabati ya hapa Kibera, bado you are in the village.
you have no blessing. The fruit of your womb will be blessed. Usimamia hapo usitoke. The fruit of your womb will be blessed. What is the fruit of your womb? The children. So mtoto akivuta bagi, akuwe gay, akuwe lesbian. Ni nani amekosa kubarikiwa, ni mtoto ama ni wewe? You are the gay. Kama mtoto wako ni gay, you are the gay. Kama mtoto wako ni lesbian, you are the lesbian. Kama mtoto wako anavuta bagi, you are the bagi. Kama mtoto wako ni maraya, you are the mumaraya. Because he or she is a fruit from you. You are the plant that produces that fruit. An orange cannot be produced by a mango. So, if your child is misbehaving, it is you. So we don't pray for that child, we pray for you. Because you are the problem. Ndio unaulizwa tembea na vitu zako. Because hizi vitu zako wewe ndio mazao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio nini? Wewe ndio mazao. Kwa hivyo ukiwacha matunda, hii mti itajulikana ni muembe aje. Tunajuaga muembe na matunda. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock. The crop, that is why you saw wakati tulikuwa hapa tumeleta the crop of the land na maziwa ya livestock na na ya mayai, to bring them together as we worship the Lord, as we seek forgiveness from God. We put them together to seek that forgiveness. That is why mtu anaitwa, Mungu alisema nijaribuni na nini? Na mazao yenu ya malimbuko na mazao ya kwanza na mfungo zanu za 10, mazao yenu ya kwanza, the first fruits. You bring them to worship. They are part of any worship. Bwana Yesu asifiwe sana. So anybody telling you keep your tithe, that's a very dangerous person. Huyo ni mtu wa devil worshiper. Kwao wanapeleka na wanapelekaga watoto wao. Kwao wanapelekaga, wanapatiana the firstborn. Na wewe unaambiwa upeleke mazao, utaki, anakuambia usipeleke. Ndio aweze kukugonga, because they know the secret. Those are the principles of the kingdom. Sema principles of the kingdom. Principles of the kingdom does not apply to Christians. Umenielewa? The principle of the kingdom does not apply to who? To Christians only. It applies to human being. Mvua is a principle. 10% is a principle. Worship is a principle. Every people around the world, they worship. Ukienda kwa Wahindi, they worship. Is a worship. A worship is a principle of the kingdom. Giving your sacrifices and offering is a principle. Hata shetani anatoanga. They know the secret of giving. Ndio ukienda kule kwa waganga, utaambiwa wangwana wamesema. Wangwana wamefanya nini? Wangapi tumeenda kwa waganga? Inua mkono wako juu. Good people of God, wangapi tumeenda? Mimi nimeenda, mimi nilikuwa nimeenda. Nimepatiwa gedito, nimetumia, ikaniletea shida. Inua mkono juu, wachawi. Inua mkono juu, wachawi kama mimi. Kama wachawi kubeba gedito, tumekuwa wachawi jamani. We are not good people. That is why nawabiaga, mimi naendelea kuokoka. Wacha na nyinyi mnakaga biguni, mna drop asubuhi, kama leo mlifika asubuhi mkachelewa kukuja na matope. Unaona venye kuna matope? Kumbe biguni kuna kuaga na matope. Kaa hapa duniani ndio Mungu akupandisha kule juguni. It is a journey going to heaven. It's a process. Turudi hapo baba. And the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lamb of your flocks. All of them, they are part of the worship because they are given to you. It is a blessing. You carry your blessing with you. You take them to the place of worship, to the house of worship. Your basket and your kneading troughs will be blessed. Your basket, vikapu vyenu, kikapu chako, hiyo bag, inafaa kubeba tungiri kama 5, 10, tuakwenda kukula tu hapa na marafiki. Ukapata hauna pesa ya kununulia rafiki chai, you are very poor and you are not blessed. Hauna kiradhimu. Kuna kiradhimu inatokananga tu na kununulia mtu kitu. Ama kuna nakutana mtu namwambia shika ka 50 hapa ndio kakunywa. There is a blessing associated with that. Just as you have seen, tumekuwa na wazee hapa. There is a blessing associated with it. Kuna kiradhimu nimeachiliwa.
Wale wote walitoa paketi moja, paketi mbili, kuna kiradhimo imeachiliwa kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything that you see on earth. Hapa inasema you will be blessed when you come in. Tena ametoa hiyo ya kikapu. Tuweke hiyo ya kikapu tu please. Tunabega. Your basket and your kneading trough will be blessed. What is your basket? Yet kifeti yako ni kilikuwa gapesa. Kuna kanyamu haduha. Unanielewa? Sio kuniambia nimekaukiwa. Ukisikia mtu anakabia nimekaukiwa, kuna laana ina operate ndani yake. Mtu akikwambia, unamwambia siaka chai, anakuwa ndio unanaka na watesti nunulie nishi, si pesa ya chai sina, niko nayo mingi sana. Lakini natakaka kuwafugulisha. Nione kama vikapu vyenu viko na nini? Vibeti vyenu viko na pesa. Tuendelee baba hapo kidogo ndio nieleze kitu kingine. Nimalizie hapo. Hiyo ingine, that's a topic for another. Mnataka kunitoa kwa topic yangu. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. That wherever you go, you are carrying a blessing with you. Whatever you do, you are carrying a blessing with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is nowhere you need to go. When the Canada, you have to be rich. When the America, you must be rich. You when the kule Asia, you must be rich, whether you like it or not, because you are carrying a blessing. Tuendelee hapo chini kidogo baba. Ungeacha ikae kidogo hapo tu. Ingine. The Lord will grant that the enemies who rise against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee in different 7 directions. So you are not supposed to come and pray here ati Mungu nifukuzie my enemy. It is supposed to come automatically. Hallelujah. If you are coming here for prayers ati nifukuzie the enemy, you are disconnected from God. That is why you need some support. The enemies are supposed to flee. Wakikuona tu hivi wanatoroka. Wakukuona tu, mkikutana na unaona mko na mdoni hahuka. Si unakutana na mimi sagini unasikia roho imetaka chwa. Roda. Tunakutananga na ukisikia hapo unasikia moyo wako imetaka chwa, tubo imesema chwa. Ni kwa nini? Because you are my enemy. Ndio kwa maana umestuliwa. Ukiniona tu hivi unastuka chwa. Na unasikia ile vitu vilikuwa ndani vilikuwa nakwambia maneno ingine mingi zinakwambia toroka sasa ni uokuo. Na hata sina habari nikupita nilikuwa napita. Hello. Twende hiyo ingine. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. What's a barn? B-A-R-N. Makobe. Ni hapo ndio nilikuwa natafuta. Ndio nikuambie tofauti ya mfuko, basket na makobe. There's are 2 different things. That your barns will be blessed. Yani account yako itakuwa imenona kwa account, kwa bank. As much as mfuko iko na kitu, pia account tu pesa tumelala, hatuna reason tumelala. Tunaogojea tuambiwe siku moja do action. Ate makobe manyuma tikaga kedo. Mwadhani ya gosho. That's a difference. Kama uko na pesa kwa kibeti imejaa hivi, ulikanyagisha lori ndio ijikuje, lakini kwa account hauna hata kitu, you are still poor. You are lacking a blessing. Lakini na ukikuwa kwa account tu pesa tumekaa hivi, lakini you are mean, stingy, huwezi kupatia mtu, you are still poor. You are cursed. You are carrying a curse. Those are 2 different blessings. Your basket, your hii mfuko na your barns, makobe maku. Hello. Ukiona pesa ile uko nayo ni ya matumizi hard to mouth, wewe ni muherega ya nani? Ni muherega wa nani? Hand to mouth. Ni muherega ya nani? Which clan is that? Esau. We have 2 governments in this world. Government ya Esau na government ya nani? Ya Jacobo. The government ya Jacobo, it's 2 systems. The system of Jacob is a system of investors. They invest and they wait upon the investment. And we have the Esau system that is of hand to mouth. Ask yourself, am I a Esau ama niko Jacobo?
Wewe umeinvest nini? Whatever ni nini? Whatever ni nini? Unaelekea. Kwa hivyo bado hujatoka kwa Esau. Have you invested? You are Esau. Have you invested? You are Esau. Have you invested? Yeah? Esau. Have you invested? Have you invested? Have you invested? Kitambaa nyeupe. Have you invested? Esau. If you got no investment with you, you belong to Esau investment, Esau system. That is a government ya maskini. Na hiyo government inakuanga na watu wa self pity. Mtu akipita na gari yake hivi, unasema anatuligia. Na kwani tumeona gari gapi? Si kupenda kwake, ni spirit ile iko ndani yake. Ndio inaonaga siku wote ati unatuendesha, ulinunua gari ndio tuligie. Ununue kakuo kamsuri kama haka. Anatuligia na hiyo gari inavaliagwa na maraya. Si hata msuri. Ni spirit ya nani? Ya Esau. They don't have a future. They are hands to mouth. And in a country like this one, 99.9% ni Maesau tupu. 99.9%. Hata wale wako ruda, utatina plot yake imeandikwa Mwagi at the Equity. Gari yake imeandikwa Kenya Jui at the KCB. Utakuta factory yake imeandikwa Kenya Jui at the NCBD. It's a loan. If you're operating on a loan, you are Esau. Investors, they plant and this belongs to them. Bwana Yesu asifiwe sana. An investor, you plant and it belongs to you. You wait upon it. It belongs to you. You got no share. Wakati Jakobo alinunua Origidadi na Kiswahili inaitwa nini? Urithi. Ndio Origidadi? Hapana. Birthright na Kiswahili. Birthright. Origidadi. Si urithi. Uzao. Jakobo aliponunua uzao wa kwanza kutoka kwa Esau, from that day failures began. Alibadilika, akatoka Jakobo akakuwa Esau. Mahali popote alitembea, akifanya kazi alifanya akiwa Jakobo investor. Alipoenda kwa babu anko yake Laban, alifanya kazi, mazao yalipatikana kwa sababu ni Jakobo. Lakini wakati wa kwenda kukula, spirit ya Esau inasimama. Alifanyia msichana miaka 7. Wakati wa kwenda kuchukua, Esau akasimama. Akaambia miaka ingine 7. Akafanya miaka 7, akienda kuchukua, Esau akasimama. Ndio ilibidi Mungu akuje amuokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipochukua, wakati wa kutoka, ndio alikutana na yule malaika usiku. Wakagiginyana kwa sababu alikuwa bado yeye ni Esau. Akifanya kazi ni Jakobo. Watu wengi hapa mnafanyanga mkiwa majakobo. Lakini wakati wa kwenda kukula hivi, Esau anasimama. Because the spirit in you, it is that of hand to mouth. Ikabidi Mungu akuje ampiganie. Akatuma malaika, akakuja akasimama, akapigana na yeye, akitaka kumbariki. Lakini Jakobo wakati wote, kwa sababu yeye ni Esau, alifikiria tu kunyaganywa. Alifikiria hawa ni wale watu wa Sodomu na Gomora wamekuja. Jamaa walishikana na malaika, alikuwa nakaa hivi. Malaika akikuja anaenda hivi. Alikuwa anaweka protection. Malaika anaenda hivi. Malaika wakienda hivi anaenda hivi. Alikuwa kazi yote ilikuwa protection the whole night. Kwa sababu alikuwa anafikiria huyu jamaa anatafuta barabara nyingine. Wakangangana. Malaika wengi wanakujaga usiku. Na malaika wa baraka wanakujaga usiku. Wakati malaika aliangalia saa, akaona masaa imeenda sana na kunaenda kukua asubuhi, akajua kile kimondo ni gukiuna. Akagoka kijamaa akavuja hapa, akawagusha. Wakati jamaa alianguka chini, ndio aligoja abiopeduka, akaona abipoduka. Ndio akarealize this is not the Bible I'm thinking. Some of you have been struggling with a blessing.
But because you don't know the blessing has come, you have always been blessed. Unang'ang'ana tu, unapigana tu, unaambiwa pita haka kajia hutaki, unaambiwa fanya hivi hufanyi, unaambiwa simama hivi usimami, kwa sababu wewe ile kitu iko ndani yako ni Esau. Yakobo aling'ang'ana na malaika. Badala saa 3 na malaika alikuja saa 3 jioni. Malaika alimgotora saa 12 asubuhi. Ndio aende. Alipomfuja ndio naye Yakobo akarealize haya, huyu hakuwa mtu wa Sodomu na Gomora. Ndio akamshika, akamwambia huendi baba dogodi. Lakini kumbuka washafu watu wengi wanapata baraka baada ya kufujwa. Some of you are limping, and this thing you could have got it long time ago, but because of your stubbornness, because you are so stubborn in your life, you don't want to be settled, you don't want to listen, you don't want to take your time. Just take time. Fuka mdomo kwanza. Fuka hiyo mdomo yako, fuka hiyo masikio yako, fuka hiyo miguu yako, fuka hiyo mikono yako. Chini, wacha Mungu akusukumusie kiherehere, kurukaruka mpaka usikiki. Inabidi uvujwe mguu ndio ukae chini. Yakobo alipovujwa mguu, kwa sababu ndiye alikuwa mjuaji. Yakobo kila kitu alikuwa anajua. Ukienda kumeshoni ati hii pila imewekwa mawe, imewekwa chuma, na huko ndani waliokoroka walikuwa ni watu weusi warefu. Unamwambia Isa imetengenezwa Japan na ilikuja na meli ilikuwa inaitwa Jesus. Haya. Ukimwambia hii platform, hii platform hii ni ile kitu tulitengeneza. Hata tulitengeneza mzuri kuliko hii. Yaani I know it all. Bwana Yesu asifiwe sana. And when you become I know it all, most of you unalazima uvujwe mguu ndio utuliswe chini, ndio upatiwe chakula vizuri. Wakati alivujwa mguu alikaa chini, akifikiria tabio sasa geuka. Unajua wakati umevugwa mguu hauna nguvu nyingine imebaki, si ndio? Kwa hivyo kama ni kulalishwa, na wao watu wangemlalisha tu mizuri, waendefanya kazi yao warudi waende. Lakini alishindwa, huyu mtu hafanyi. Akaangalia tena akaona uso imeng'aa, na usiku mzima uso hiyo ilikuwa imeng'aa, lakini hakuwa anaona because ya ujuaji. Na hiyo ndio ujuaji iko na Wakristo. Ya tu unajua kila kitu. Ukiambiwa pita haka kajia, hutaki kusikia, maana unajua ile juu ya unajua. Maana Waruinge aliokoka juzi tu. Nalake honokie ni ati agetwira. Atawaambia na atakonka hii nchi mkiwa hapo mkiwa wa Kristo. We will conquer this. We will hivi tutaishika hivi. Omokiwa ametamokiwa. Honokire. Ni keto deliverance. Nyaonekana ndari keto. Ni ndirakwira uje deliverance. Mimi nakwambia saa hizi kiokoko yangu imepanda iko 8%. Hiyo yako 99% kana nayo. Mimi sasa niko 8. Naigwa wamaru. Ndogathi kwiraga andu ati aliokoka. Hapana, bado naudwa. Sijaokoka vizuri. Sijaokoka kabisa. No ndiraturu. Na nilipatia Mungu nafasi kubwa. Nimempatia 94%. Aendelea kunifanya panel beating. Si unaona nimefanyia panel beating? Ukikuja saa nyingine utakuta mimi ni different 6 a day. Ile mahuji unasikia na venye naongea, saa nyingine utakuta niko different. Maana nitafujwa, nitatengenezwa vizuri, nitakogagogwa hapa, ndakogagogwa hapa, na bio hivyo uliongea ni vibaya. Ukahaha. Garuruka. Garigo. Wewe wakono wake honokire no kihonoka na ikaraga matu iguru ri wake ringiroko. Ndio murona you are still suffering yet you are calling yourself Christian. You are still poor yet you are calling yourself Christian. Because if you understand Christianity, you will not be poor the way you are. Because Christianity is not religion. Hello? Christianity is not religion. Christianity is a kingdom. If you know that Christianity is a kingdom, hiyo ujika yote utaweka kwa gunia, uende utupe kwa takataka. Upigie Sakaja simu, umwambie okota hiyo takataka na uokote haraka sana. Because people that brought religion had a different agenda. They were not for you. They wanted just to destroy you, to remove you from God. Jesus hakukuja because of religion. Jesus came because of what? The kingdom, advancing the kingdom of God. He never came for the religion. Religion is a thought by people who wanted to advance their agenda. My synagogue here, we are not a religion. This is a kingdom. Kwenda kanisa ya religion. This is not a church. Umesikia mudhuri? This is not a church. This is a kingdom. Advancing the agenda of Jesus Christ. Hallelujah. If you can be able to understand that I don't belong to the religion Christianity. I belong to
the kingdom of Jesus Christ. And Jesus was sent by God to come and advance the agenda of the kingdom that man lost when Adam and Eve misbehaved at the garden. That is why Jesus was brought, because when man and Eve were at the Garden of Eden, they ate a fruit which deprived them from the kingdom. Remember, God and the angels, they gathered together. Wakakaa chini. The government of God sat together. They said, let us make man who looks like us. Who are these? The government of God with his lieutenants. They sat down and decided to make man and what? And a woman who looks like them, so that they can have dominance of the kingdom of heaven. And when they were created, man and a woman, when they were created, they were given dominion. Dominion is not given to religion. Dominion is given to kingdom. That is why it is king and dominion. King and dominion. So dominion is not for religion. Dominion is for the kingdom of heaven. So after man was created, he was given dominion to dominate over the fish, over the bird, over the trees, and over the animals, over the mountains, over the lakes, over the world. And then he was given power to subdue the earth. So what is that? You are given a power to sit on this that you have been given. That is not religion. That is kingdom. Once you understand, you don't belong to a religion. Because the people who brought religion to us are the people who hated us. What is in the Bible is the story or the affair of the kingdom. Because the kingdom, it's God. And we are the children of God. Therefore, the kingdom that we are, the Bible is about the king, the kingdom, and the royal family. Did you get me? It is about God the king, and God the authority kingdom, and the royal family. The royal families are? Who is the royal family? It is us. We are the royal family. So, if you are a royal family, are you entitled to the life you are living today? Why? Because you deprived yourself the authority given to you, and you subdued yourself to religion. The religion is a system to bring you out from God. Religion, it is a mean by man to subdue the authority of God, so that man can dominate you through a doctrine that curtails you from understanding God. The moment you are able to understand your God, you understand my God as a king. So you know, I am living in a kingdom. And therefore, I am a royal family. Meaning, I am supposed to enjoy the fruits of the kingdom. And those people who brought this thing called religion in their countries, they have kingdoms. If you go to UK, they have a kingdom. If you go to all Scandinavian countries, they have a kingdom. But whoever brought this to us, he found kingdoms, but destroyed those kingdoms and introduced religion so that they can be able to conquer. You can only be defeated and conquered if the kingdom in you is substituted for another religion. So you become a slave of what you don't know. Christianity, the religion, is what you don't know. Christianity, the kingdom, is what you should know. You are not a religious person, but a child of the kingdom. A child of the owner of the earth.
Because God is in heaven as a king. We belong to a king. And we live in his house, kingdom. Therefore, we are the children of a king. Living a kingly life. And walking with a kingly anointing. When you have their kingly anointing, you subdue everything around you. And you conquer every mountain. When Abraham was lifted up, he was told, go and bring back mankind to their positions of power. So when he was given this, God had to sanction him, to ask him to give a sacrifice that will initiate Abraham into the kingdom. And Abraham was sent by God in Genesis 22 that give me, and the Bible says after all these things, Abraham was tested by God. God told him, give me your son, your only son, Isaac, the son that you love. Those are 3 statements. Give me your son, the only son, and he mentioned Isaac, the son that you love. Give him an offering as a burnt sacrifice. Take him to Mount Moriah, in one of the mountains in that mountain. Then offer him as a sacrifice. In one of the mountain, in that mountain, there are several mountains. So not every mountain is a mountain. A mountain becomes a mountain because it has been sanctioned by the king. If today I met Ruto, and Ruto holds me, he does not require to give me anything. I need only to walk with him for only 10 seconds. And that flashes in the minds of the people. The next thing tomorrow, every person would want to be associated with me because I was with the king. If by what has been invested into me, the kingly anointing, you only need, I hold your hand. I don't need to give you anything. I need to ask you, what's your name? Let's keep on going. What's your name? Yes, how have you been? Where are you coming from? Which village do you come from? Okay, I'll see you next time. And I go. I have opened your door. By just that, people who will see me with the kingly anointing, with the respect given, with the power I'm carrying, they will all come to you to ask, how did you meet that man? Can you connect me to that man? They will come with all offers to give you offers. And any door that was closed, if you go to Minister Kindiki and it's Ruto you worked with, Kindiki, oh, you are the one with the president. Okay. What do you want? What do you want me to help with you? You are the one that you worked with the president. Yes. You go to a PS. You are the one that worked with the president. Walking alone with the king, everything opens up. But walking with a religion, you start worshiping idols. You worship what you don't know. The Bible says you are not supposed to worship anything of an image of something on earth or something in heaven. Hallelujah. But if you go to churches, we have put crosses, we have put Jesus on the cross. We are carrying Jesus. We are sleeping near Jesus. We are in our bags we have Jesus. In wherever you have Jesus, that is an idol. And you have been told you should not carry an idol of something that has an image here on earth or an image up there. You should not have it. If you have it, you are condemned. Because that is now what we call religion. Because you are carrying it to substitute the power of your king. Because when you are carrying a rosary, you worship the rosary. If you are carrying the rosary, you believe that when you have a rosary, hakuna mkosi itapatana na wewe. So you have substituted the authority and the power of the king in heaven. Are we together? So Jesus did not bring religion. Jesus brought us the affairs of the kingdom. And that is the root cause of his crucifixion.
because they understand. The people that had religion, they had to kill the messenger but carry the message. Hello, did you get that? The people for the religion, the Roman Empire, they killed the messenger, Jesus Christ, the messenger of the kingdom, and they carried the message with them and they used it for religion. And that is the root cause of Jesus' crucifixion. He was not crucified because his blood was needed by them. He was not crucified because we needed a cross. He was crucified because he was somebody subordinating the system that we are operating. That is why on the cross it is written Inri. Inri meaning, this is the king of the Jew. They identified Jesus as a king. But you identify Jesus as a religion. The crucifiers of Jesus, that is where we made an error. Because we have not identified Jesus as a king. We carry Jesus as a religion to propagate and advance our agendas of becoming rich or building institutions that are used to disassociate man from God. So whatever you've been worshiping and whatever you've been doing as a worship, it is illegal, invalid in the kingdom. God never brought religion. And God is not about religion. God is about kingdom. Hello. Religion and the kingdom, that is what we are discussing. The Bible is not about religion, the Bible itself, but about the kingdom. The Bible speaks about the heavenly king, the things of heaven. What we have read in Deuteronomy 28, it is discussing of earthly things that are given to you by the king. The religion that will never give you cows. The religion will never give you money. The religion will never give you prestige. The religion will never give you anything. Religion brings confusion unto you. But kingdom, Odhamaki, Kenya, gives you ministry of agriculture. It will give you fertilizer. They will give you amenities that you run with in the country that will make your agriculture grow. They will come and they advance your coffee, advance your tea, advance your farming, advance your cows, advance everything, because that is what we call the equipment and the tools of the kingdom that the kingdom provides to you for you to become wealth. Religion does not bring wealth, but kingdom brings wealth. And Isaac was about to go to Egypt to go to plant some food, because from their region there was no rain for about 6 years. So he was planning to go to Egypt where he can go and do farming. But God instructed him, told him, don't go to Egypt, go and reside there. I'm going to bless you. Why? Because he was carrying an agreement of his father when his father was about to give his son as a sacrifice. And then the kingdom, as he was about to slaughter the son, the kingdom provided a sheep that was slaughtered. And because of him being obedient to God, God came as a king and swore to Abraham that because you have not refused to give me your son, from today, go and count the sand. Go and count the sun, the stars of the heaven. That is how rich you'll be. That is how powerful you'll be. That is how great you are going to be. And you are going to be so power that your generation will never be defeated by their enemies. Because the authority king has issued a decree. The region is depriving. Kingdom is enhancing. And that is why so many of us have been going to church, from one to church, another church, and you are getting nothing. You are becoming poor as you go to churches, because you never understood what you are following. You should never follow the religion, but follow the king. If you follow the king that is the one that owns cars, the king owns land, the king owns money, the king owns that wife you are looking for, the king owns that man you are looking for, the king owns everything. All these things, they belong to one king, God.
If you follow and do his will, as he has told you in Deuteronomy 28, then these things will follow you. Hello? These things will follow you because the king is the owner. He will only instruct one clerk, go take this one to so and so. One clerk. And your life is changed. Jesus came to earth to bring kingdom, not what? Religion. Jesus is not about the religion, but they have converted and produced another Jesus for us, who is a religious man. And that is the man that we have followed forever without knowing, without understanding. And that is why we have lost it. You hear in Catholic, all the Sadaka that was corrected from Kenya today will be on the air, being taken to Rome, Vatican. And not only Kenya, worldwide, to one person there. The sisters that work in Catholic, they are not entitled to anything. The fathers that work in Catholic, they are not entitled to anything. You work like a donkey. And in their churches, they have set aside graves where those people are interned. If your sister, your blood sister, is a nun there, you will not see them. Once they die, they are buried. I was there and I saw, they took me to the tomb where they are. They told, huyu tulimweka hapa juzi tu. Under the basement. Huko ndani. Walinipeleka mpaka huko ndani. Nikaona hii ni kaburi ya nani, kaburi ya nani. Now, do your family called? Are they called to come? No. They are told you died. Because that is a religious kingdom based to the Pope to manipulate and control your psychology. That you will never think of advancing. For them, they are advancing. For them, they are growing. They are advancing their kingdom at the expense of what they collect from you. Because they have dominated you and they have subdued you. If you are working in a kingdom, there is a salary. In the kingdom, there is a salary. In the religion, it is no salary. You become a slave. The religion is meant to enslave, to make you poor, so that they can continue carrying your mind and using your mind. But a kingdom is about the advancement of God's plan. Are you getting me? Today is a bit difficult. Eh? Are you getting it? Yes. I like my students. I like what? The enemy of the kingdom, it is not man. The enemy of the kingdom is religion. Because religion came to substitute the interest and the plan of God. Instead, they put the plan of man so that man can subdue fellow man. But when you have the advancement of the kingdom, Jesus came to set us free. Those who are held are set free. Those who are conquered are lifted. Those who are subdued are set free. Those who are in korokoro, milango ya gereza inafunguka. Because that is the power of the kingdom, to set you free and enhance you, propagate you, so that you can continue growing the kingdom, the empire of your father, the king. Bwana asifiwe sana. Hello. Hello. Religion parades itself as a substitution of the kingdom. Religion is hoodwinking, something that brought itself to you so that you can follow it religiously. They say, follow this thing religiously. You don't ask questions. You don't ask where it has come from. You don't want to know what it is. You follow it religiously. Being following something religiously is that you close your eyes and you are led. From then, you are led. Ask yourself, why would somebody carry a metal here? And then, when they have a problem, they Maria, Sarah, Maria, and they think that it has worked. No. And you imagine yourself that this metal has worked.
this metal has done a miracle. And then when you go to bed, you remove that metal, you put it on the table. You cover yourself with a blanket. You don't want to cover the metal together with you. Have you ever thought of that? That they never cover the metal with a blanket. But you, very good one, you cover yourself with a blanket nicely. You don't feel cold. But you leave your Jesus feeling cold. Then in the morning, you carry your Jesus. You kiss him. You tell him, now let's go. You hang him here. Then you start walking. That is what we call religion. Following blindly and confusingly. You don't understand yourself. You don't know yourself. You are brainwashed. Religion is about brainwashing. That is why you cannot ask a question, a man of God. A man of God, he walks like anatembea kwa hewa. Then with bodyguards around, covering the man of God. Because he is an advocate of a religion. And the religion brings him up because he is an agent of confusion. Men of God, 90% are agents of confusion because they don't understand what they are advocating. They were taken to a theology. Theology came from something called theo. It is not from God, but from men who intended to create religion through bringing theo, because that is what we call theology. So those people that have gone for theology, they were taken to class of religion so that they can advance the religion. I've gone to the theology. I've done it. I have a degree. Yes, but I have refused to advance that religion. I can't. I only advance the kingdom. Because I am a son of the king. Bwana Yesu asifiwe sana. The religion pretends it got what man is looking for. So when they brought confusion to man, they created a vacuum. So when they created a vacuum, when a man is operating from a vacuum, he is vulnerable. He is told to do this. So the religion comes to bring the substitution of what man wants. So when they create vacuum, you lack food. When they create vacuum, you lack ideas. When they create vacuum, you lack direction. When they create vacuum, you move in a directionless place. Therefore, you will go to our man of God here to seek him to help you. So they will tell you, this is the religion it is telling us. That's why you see, any man of God that is of theology, that have gone to theology, they don't have an argument based on kingdom. They have an argument based on what they were taught by their teacher. The people who taught theology are not from where the Bible, where the word of God comes from. They are from they are from America. And America, they have never had a kingdom. So they don't understand the stories of the kingdom. They don't understand the structures of the kingdom. I'm preparing you so that I want to prepare you because we want to venture into the kingdom. And we prepare ourselves. We go to our King God. We tell him we cannot be walking the way we are walking. I belong to you and I belong to you. You are the owner of silver and the gold. So walking kwa mguu when others are driving, not me. Living in a thatch nyumba ya matope when others are living in runda, and not me. I refuse. But only after you understand that your father is a king, not a religion. The religion will never provide you with any solution. They impact you with confusion. And you will forever live fighting others. That is why I have a church here. Manyuru has a church here. But we cannot sit or see eye to eye. And we have never fought. He's not my enemy. But he cannot sit. He cannot want to see me because I came to open a church near him. Wajiro is here behind me. She can't come here.
The other day she was beaten here like a Burukenge, and we never went to assist her because she's our enemy, and we have never sat down with her to disagree on anything. But through imagination, I imagine she's my enemy. But and that is the confusion brought about by a religion. Hello. The main purpose of Jesus Christ coming was to reinstate the kingdom affair, not to bring an institution that is called religion. Abraham was raised by God to rebuild his kingdom. The main reason Abraham was brought by God, he was brought by God so that they can rebuild after the story of Noah. Do you know the story of Noah? God finished everything. So afterward, God decided to rebuild his kingdom, and they rallied his kingdom. Through who? Abraham. That is why he took Abraham the processes he took him. He finished again Sodom and Gomorrah so that he can bring up Abraham. Remember, Abraham was asking God, do not destroy Sodom and Gomorrah. But God asked him, tell me 20 people there that are not bad. They went and searched. There was none. He reduced to 10. None. He reduced to 5. None. He reduced to 1. None. God destroyed it because he knew, I have my man who is to bring back what I want. So, are you that man to rebuild? And this is what we are calling the revival of the gospel of Jesus Christ. The true teachings of Jesus Christ have started, and Kenya is the springboard. That is why we have been given this mandate to speak of Jesus the King, not Jesus the religious man. Hallelujah. The misconception is the cause of religion, and it's not biblical. Religion is not biblical. There's nowhere in the Bible religion is mentioned. Do you know any verse, man of God, that it talks of religion in the Bible? It talks about the kingdom of heaven. It talks about the kingdom of God. It talks Moses spoken to by God. Elijah spoken to by God. John the Baptist, he was not the Baptist. His mission was not about baptism. It was about preparation to prepare the kingdom. He was preparing for the coming of who? King Jesus. He prepared the ground. So when Jesus came, he ushered him as the one to do what? As the one to do what? He said, I'm baptizing you. The one that is coming will be baptized you by power and fire. Because he had the power of the king. And he was carrying the kingly anointing. And that is what I want you to receive. By the end of this, all of us will be carrying kingly anointing. And you will be able to speak. And when you are talking about the kingdom, when you have it, it exposes itself to the eyes of the people. It showcases itself. You don't do miracle first to introduce the kingdom. The kingdom introduces the miracle. When the kingdom is with you, you are carrying the miracles. When the kingdom is with you, it advances the interest by showcasing its works. When you want to understand Kenya, you are told this country Kenya, the first thing you go to the airport, you meet officers, immigration officers that are going to allow you to get in. That's the kingdom advancement. Agents of the kingdom. When you are through with the KRA, with the immigration, you get into KRA. It's a government. They have to allow you to get in by looking at what are you carrying. Then and asking you, this one you have to pay for it. Because there is a king waiting for that money.
That is why Jesus, when he came on earth, he did not associate himself with the religious people. He associated himself with the people of the kingdom. Matthews were tax collectors. Matthews were working. Some are doctors. Some are tax collectors. He worked with the people who were part of the system because he knew to operate with the system. The reason they came and realized this man is changing our system. He's bringing back the order. And that's why you see these people called the new world order. They are creating a new reset. They want to bring an order because they have seen the revival is coming. So they want to subdue the revival by bringing an order that we all are going to follow. That if for you to operate business-wise, you have to have a chip. For you to go anywhere, you have to have a passport that has a chip. For you to do anything, you must operate. And this one, they have cunningly introduced itself through what we call AI, artificial intelligence. So everybody to make him believe huko, because we are no longer thinking, we are using the artificial intelligence. Hello, are we together? Ya leo ni mzito kidogo. Religion is an attempt from man to satisfy his emotions. Religion was a mean by man to regain or capture the kingdom. It's a mean by man to capture, to steal, to plunder the kingdom of heaven. So, kingdom is the territory, the authority that you require for you to move to the next level. You don't require religion. And see, of late, churches without walls are thriving. Churches without boundaries are thriving. But my church are dying. My church is dying. And the church that will grow is a church built on the foundation of the kingly anointing. May we rise. On Wednesday, I want to invite you on Wednesday. We shall be discussing the effects of the kingdom on mankind. The effect. How has it affected you? That is now when I'm going to show you how and why you are poor. Why you are looking for the job is not coming. Why you become a slave of a man. Why you become a slave of your church. That is the time I'll show you. Then from there, we'll be discussing on how do we come out of it. How do we bring in the power of God. Nyinyi mnaweza kuenda sasa. You are free. Ndio kia mwana. Igera sadaka yanyu ha mutigathi ugu. Ndio toma. Si ndio? Maragethia ate ugu. Sasa toeni sadaka zenu. Hii maneno ya bahasha kupatiano wakati nimetangaza nilisema sitaki kusikia. Mtu akiingia pale anapatiwa bahasha ama wekelea tu pesa yako hapa. Tujue ni gapi umetoa. In fact hata mambo ya bahasha tuachane nayo. Kwa sababu nakutaka watu wameweka mpaka shilingi 10 kwa bahasha. Kama Rosidegwa. Not you. Ya huyo mmekaa karibu na yeye. Leteni sadaka haraka. Wekeleeni hapa. Time is not on our side. Worship. You are still discussing.
burn this thing. Mama. As you lay your sacrifice, tell God to connect you with His kingdom. Tell God to connect you with His power. Tell God to connect you with His intelligence. We don't need artificial intelligence. We need the intelligence of heaven. Dinabere tigana. Anya matukani. Just put it on. Sauti hakuna. Tunakuinua Yesu, tunakuinua Yesu, tunakuinua juu, tunakuinua Yesu, tunakuinua juu, tunakuinua Yesu, tunakuinua tunakuinua Yesu, tunakuinua Yesu, tunakuinua juu, Jehova, tunakuinua Yesu, tunakuinua Yesu, tunakuinua Yesu, tunakuinua tunakuinua Yesu, tunakuinua Yesu, tunakuinua Yesu, tunakuinua Jehova, tunakuinua Yesu, tunakuinua Yesu, tunakuinua Yesu, tunakuinua Jehova, tunakuinua Yesu, tunakuinua Ndura Waruinge anawatangazia mkutano wa Injili. Mfalme wa Amani Caravan kwa ushirikiano na makanisa mbalimbali ikiwemo kanisa la The Synagogue Crusaders for Christ inakualika kwenye crusade eneo la Roiro, Gedhurai, Zimmerman, Kayore, Mweki, Kasarani, kote kule ninawaalika kwenye crusade ya kuvunja madhabahu. Kwa hivyo tunakualika kila mmoja, wewe mama, mbaba, mvulana, msichana. Apostle Ndura Waruinge atakuwa mgeni mnenaji wa siku hiyo. Mlio na matatizo ya kiafya kama vile kanza, ukimwi, ulemavu, ndoa, laana na madhabahu ya kishetani, karibuni, kwani Mungu ni zaidi ya yote. Katika kiwanja cha Gedhurai Primary School ninakualika kutoka saa 8 mchana kila siku kutoka tarehe 26, 27 na 28. Mwambie huyo mwenzako na waambie watu katika mitaa yote ya kwamba siku hiyo ni siku ya kufunguliwa, siku ya kukombolewa. Tuinasue nchi yetu kutoka leo. Neno litakuweka huru. Tutimize malengo yote ya mbinguni na ufalme wa mbinguni ushuke uwe pamoja na sisi. May God bless you. Welcome. Karibuni.